تناولي خب مبدا ناسكرين از زمان الشيخ حسن نوراني هم بو كواني هم قيزاواني بالبا تحفظ بجيبه كوري ابي خنجرتي ماركي از انا كا نافي خوش نافي مزبيده تي قيزا كي جاني از كيزا شيخ صديقم شيخ صديق تورني شيخ حسن نوراني و بابي بكوري شيخ حسن شيخ محمد نور و aynı zamanda az de balbata xuzevcibi bavi bu xazurimi kure ape hevi haku az var zevcimi kure ape. تشان صالي abla? Az şestu nehem. Beli şestu nehem. نا الفيدر إيشاف حاضر نجبو بيروزبايا زيارتها شيخ حسن النوراني كو جركت حفتة نيسان دباتا كرن لنا 20 نيسان دتير أبو شيخ شافي جمرة بحثا شما بيستي جولاني تتكرين جمرة بحثا يكربو ليه أف كيفنا شوبيا هان يعني أف زيارتها هان شكان جيبه دست بكريه شوا دست بكريه زمان الشيخ حسن دست بكريه باران تنبيه قال الشيخ حسن فقيه خو قديه خو قشتو كرني شوي ميدان قبي وشاغي قب تنبيه لا قال بالصغبي قال الشيخ حسن نور ذكر كرني Kur'an kwandını, yani tişki pırxa şekrini, nan şekrini, misafir gırtını, meyvandanini, nani xuxarını, oşkur dua kırını. Hadi Teala rahmet baran diye. Bişti kalim Şeyh Hasan rahmet kır, vefat kır. İca kurri vişi Abdurrahman çekir. İca jbavi xuruqub çekir. Hazır kırın. Kalim xıstım ümdüre kubi. İca li dora kubi. Geryan, وديس دعاء خكرين وجبو خاطري باران مبارك. يعني حفتة نيساني جبو باران باريني جبو باران أنا جبو بيروز يعني جبو باران باراني بو باران مبارك. عدو زبيه يعني أف تاريخ تثبيت كريا دعاء ويروجي جبو خاطري ويروجي باران مبارك. جبو باراني بو. ها بيشتك إجاك زمان درباس بو تمام كلمة وفات كرين وان خستن كيلكا باوي خو داخوبي دريكوبي يعني ويشاغي شودي اجا دس بكرين انسان حط سركر زيارت دهي هر چار لا خوجي دا دورا خو دور ده دريكوبي دو وفات بو ويشاغي اجا كرين يعني وكي دهي مراد جبو خوشكايي جبو بيروس كرنا وانزاتي مزن وان چيكرين يعني anma treni hem bibejin artık. Bu birani ne var? Az bu birani ne var? Bir havi çekirin. Cepir iyice pır barandı bana. Berejit hafta Nisan ede bu? De hafta Gulan ede bu. De Nisan ede bu. Bişte Nisan ede bu. İyice barandı bari ya. İnsan perişandı bu. Bişte viçahı Halil Rabu iyice kır. Bişte Gulan'ı. Gubra insan perişan nebin. İnsan nane kurhat dukhun. Piroziya xo xoş şey dikirin. Yani biraz rahatsız değil. Jbo vihavi rabu icakirin biste kulali. Yani rojavi jbo vihavi derişkir. Kenge guhartın roji? Vallahi guhartı. Tarihi yazan. İnan es tarihi başlayı virame. Ama estahmin dikim yani 20 sal rahat iyi. Tahmin dikim 20 sal rahat iyi. Yani disajı merevş halime bir pırsı deyçedir. Es tam tarihi başlayı virame. اف ريتوال شو تتذكرين يعني دست بيك شو دست بيك حتى خلاص طبعا يعني باوكاوي شو دست بيك وك امبيجن ريكلام ابي انجي سبي بيستي غولاني اي شيف de dest bedikin hatta serisi bir rana kevin tamamı insana iroz ber barane ki revgançu yani ana güç fırtıcı bu tevde bütün insana attı bu şku dereti her tarafı مريدن اف يتيتن انا تف مريدن بابو كالاني بابيراني يعني قش دوسو احبابي مني ومالباتا مجيتي تف لفرا بيروز ناخذ كن بيروز دكن بيتا ديفيجن وكك آلاتا çava gönderkir büyü abi çift dikir o tamam dikir nançe dikir xarnıqçe dikir o eşyatı, işte, zuhur jvır dikirin, yani kesmala yani kişi jvır temin dikir. Bevi havi
derbas dikin. Gundiye vedre çava dibinin ve ziyareti yani. Pır hoş dibinin. Pır hoş dibinin. Yani İstanbul bilet de. Ankara bilet de. Tu kere bir jurdi. Vak tarikata te ana vak naftetin qastavitkin. Ji bo xatirî wî tê. Ji bo xatirî zatê mezin tê. Ne ji bo xatirî yani keyfî muamele werin. نعم ما بس مجي يعني او طريقتها نقشبندية طريقتها نقشبندية يعني او كسي باوريها بطريقتها نقشبندية قشتي يعني جمر تشكي ورتنية يعني وك مازنك يدبينوتي مزن يعني طريقتها نقشبندي كيك لكيري تماما قشتي بيدري قطعية دين بإكرام بخشاي بدل راحتي پرتشکی خوشی دکن و نانی خود به ایواد سبی بخیرونی ببینن insan citneyi meruni yapmamış. Xarın her izlede çite de çekirin. Vallahi herkes xurçeydi ki. Tabi ev mala halimi xurçeydi ki yani bu meyvane koy etten seriya dedin van dibinin evci ayrıyeten nani xurçeydi ki. Jgayni çekirine nan çidkin yani pirozbaya ve çidkin. Pirozbaya ve derin ziyaret dikin. Duayı hoşgördü Teala tıkhwazın. Mesela herkes tengaya ve çibi Ya Rabbi alemiş bu hatırı ve zatı mezin dili merhat biki o evladına bixir bidime o tişki hoş berçeki yani bir haviş kur dua dikin. Libervan zatı mezin. Nedra dedin? Tabi dikin. Bir havi und dibêjin nedir? Adak yani. Adak tabi. Adak hadi kurban yani. Evet. Hem de bir kurban yani. Bir kurbancı hem de bir kurban. Kurban aşağıcıydık, kebaba xurçeydik, nane xurçeydik, her aile kurdukun, her malbat bilci ki rudunuz kurdukun nane xur. İca ek derse nane hevdudukun, çay xurçeydik dokun. Yani pır xoşay ki xoşi. Gerçekten pır xoş. Ev gaval vedre kom dibin yani ev civatu civin yani geçe dibin. Ki serkeşiya vedke yani. Xali mindik anaka. Anaka xali mindik. Yani xudi ve mali xali mindik. Mezili aile en anaka ehlice tuttu. Meveka hücre dit. Mesela ev ke digarinin em bejin qasida doxaynin zikri digarinin. Ev kine. Evana sadece ketin tarikata Nakşibendi. Ketin tarikata me yani arba vukala negem ana tarikati nadım yani. Ana ka en bu tarikati de inadım bana eberini. Deste Xudavîjin wan dehi wan naqatin yani jmezini men naqatin. Bi izna Xwedê Teala rutbe dayî wan ji Xwedê re xizmet kirine. Merv xizmetê ji cî kirine ki kes tişkî xwe dide merv. Yevaza temezi ji Xwedê xizmet kirine. Kitêb nivîsandinê Rawd-ı Naîm lisandî kalim Şeyh Abdurrahman Teresbî lûr dît. Yani kitêbê wan pirin. Pır kitêbê wan hene. Zêdetirê wê jî bi kurmancî nivîsandine bi Kurdî Bu nivîsandine. kurmancı bu Kurdî nivîsandiye zêdetirî wî bi Farsî ne, Erebî ne yani vana kiş nivîsan. Jin çawa yani me îro jin dîtin yani ew perwerdeyeka jina heye yani eğitimekî jina heye ji bo aliyê dîn kesinlikle qat'iyen tüneyi. Yani piştî hatin ketinin duraya kubey dibêjin te îvar didî çawa dibêjin. Bi vî havî çîk dikin der. ew der hücreye ne ew ciyem Hücra halî min e a zilamayî wextê zilam tê yani ew divêrê oda wanê zilamayî. Ev ya cîr pîrekayî ew ya cî zilamayî. Ya îşev şandin camiyê ji bo xatirê ki sohbeta pîreka dûr de hebû sohbeta dîn. Ji bo wî xatirê xalê min zilam girtin çû camiyê ev jî lûrma. Yani a zilamayî. Duwa sohbeta te zêdetir behsa çi tê te kirin yani çawa dest pê dikin kî pêşwaziya wa dike yani kî wa radike. Pêşwardî ew ji xwe dikin yani. Wextê ki em li dora wan bir ji me çîkê dikirin yani ji me xweşa wan der artık dey dikin wê sohbetê dikin. Hûn jî tevlî wa dibin ane Em tevlî wan dibin feqet em nakir. Em li kêleka wan rûdinên
وقت شاوا أنا قادي بتشهاوي أمر المسلم ولا بدي سور المسلمين وأوش خو صحبة تاخذ دوام ذكر عبارة خلي يدخل ذكر خود كل عبادة خود كل بلاد بدار وەکێ ئایلا شێخ حەسەنی نورانی بله. یێوە بخوا ژن ناو هەبوودی دەژغینی با ڕۆژە هون وساتێتن با هەبوودی زکرێوە وەکێوە هەنانە خوندنێوە هەنە دبي tabii dibي يعني نك ناوي مثلا Diyarbakır cara zikir dikir babet dikir hep derin davadır rudinin evji kim cara çünkü نانا یێوە بخوا وەک خوایێوە yani mesela وەکێ قیزێ ماڵباتە شێخ حەسەنی نورانی هون جارێ em narır پەروەردەوە ئەیتیماوە چەوایە eğitime Kur'an'ı mekhudiye mesela kitap-ı kâli xwebkarım bixwînin em pirêwî eğitimlîne belkî me mekteb nexwendiye yani wextê me di mekteb tune bû ama em karin bixwînin em karin xeber bidin bi saya mezinê me bi saya malbatê em eğitimlî yani em ne eğitimsizim. yani lê şêx îcazet dide ji bo va zikra Belê şêx icazet dide. yani îcazet ji zilam İcazet ji zilamay neş pîrekayê. İcazeta pîreka ji ber tunê. Zilam icazet edildi. yani Zilam zilam jî îcazet dide hem zilama hem Her pîrek pîreka. Wextê pîrek hat balê wê ziyaret bikir rûnê mesela terîqetê jê bigirin xalî mana terîqetê didin. Hatta niha jî bavê me dida, xezûrê me dida, vana yanî didan. Piştî ew rehmet kirin, îj ara destê xalî bide, xalê min didiwa. Şertê wan dibêje, şert ev ê, hûn ê exwa selaveta bikişînin, hûn ê exwa ilahiya bikişînin, hûn ê wiha bikin, ew jî rahat bin derin, Xwedê Teala davê devê wan, weşxur artıq beyta qesîdan bêjin. ew qesideyê îşev dixwandin bêtirê wê yê min lê gudar kirê bêtirê wê yê şêx Evdirehman Belê. Şeyh Abdurrahman yani zateki pir kurdu. Bi izna Xwedê pir xwendî, pir nivsandî. ziman û edebiyata wî jî xurt e Edebiyatçîkî mezin xwe Şeyh Abdurrahman. Pir edebiyatçîkî mezin e. Ji bera wî hawî yani ew li pêşê derin. methiyeyê jinan dixwandin zêdetirê wê mesela ji xênî qesîda davêtin ser ew bi xwe çê dikin Jin bi xwe çê dikin vana. Ew bi xwe bera çê dikin. Yani hingîk dilê wan jê hez dike li ser wan îja qesîda dibêjin. berê we yê bîra teletê ji xênî jinê îşev kî hebûn gundê we ev qesîde û ev methiye dixwandin Ew methiye xwendin erbane lê dixist ew ya di nav mala xalê min de yî devamlî. Yani vir de radibir rûdinê. Çil salê di nav mala wan de yî. ne aqrebaya Ne aqrebeyî. Sadece bavû kalê wê mirîdê vê malê ne destê xwe avêtin vê malbata me û tek nakin. Pirê wî jê ew in. Ama ew pîreka ki erbane lê dixist çil salê ew hürmet vê malê de yî. ew ji erbanê ji kî hîn bûye Vallahi شوف عربانة قريني مرفوعك مرفيلي ne yani berê wê hebûn yê lê dixistin جبري أنا كاد جبري زماني كلمة دي وانا تبي من ريتنا ديام بيجي رحمة لي يعني رحمة خدي من يوا بيجي الوان بيجي داي كيما تقو بتي ما تقو خالتي كيما تقو جبري ده عربانة اللي كتي يعني قلت hem zilam hem jin newsa لا تبلي هبدو لكن ne erbane عربانة مو زلام جلي دخل xelîlê heye di nav zikrê we de والله خليلات فرد الناف ذكري ما دبركيم هني يعني إما أن تشتي أو ناكن يعني أم نابيجن ومالبات ولا رخشي أم شيك ناكن يعني تشاوز ورفعهم بدل فهم كرن أم قش خبات كارن زلامي ما كش خبات كارن أم مالي كسي غصب ناكن أم ناخن يعني خبات كارن إيه مهندسين إيه öğretmenin إيه avukatın var ki Mehmet Zani avukatı Kureymi mesela İstanbul Rudenin ama hey 23 sal zarkim gül vurdu şoğlun herkes bu sarkar ki iş kurmavat akul bir havi xabatkariya kudku yani em jhalke nagin em bilhassa vaktetin em çeydikin em dedinwa em terdin ev yani malbata mı ev baş
gelek spas, Spas dikim. Jo xatirê hûn hatin. Vê çîkarekê xweşiya me tev de pîroz kir, ew jî pir xweş bû, ez jî Em hêviya duayê ji dikin her û dayê. duayê me zina, ne duayê me, duayê Xwedê berîverê duayê Xwedê Resûlî Ekrem, dawî jî ê Zeynep navê me te şi bû? Navê me te Zbeydan bûye.